الرحمن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rinaisab kami mga kamaumasan sing kamu ha kawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari din nasadya inabutan sin suara ini. Ada punin ayat ganap pangadjian ayat 210 tagtu Suratul Baqarah. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, di ayat nasabut ini pagpahati sin Allah subhanahu wa ta'ala kaumat hinapusan ubos na mga sila nakauna. Uno yan impabaita ka to taniw sin Allah ta'ala. Taingukan taniw mga kakasih sin Allah ta'ala. At supaya kita niyo makalamod hapamaugbog sin bariman usog, iwan bariman babae. Sabab, yari ni kita niyo hamasa, sa taod-taod tatandasan, sa taod-taod tutukasan, intatandasan tutukasan dengan Allah Ta'ala, tungod pa mga bariman usog, iwan bariman babae, hipagparayaw asal da marayaw, hipagpakusog asal da makusog, hipagpataod in karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. Mga anak ka po,
Parman si mahasut si mahatinggi. Kanan nasu ummatan wahida. Kaya baitaan kita niusin Allah Ta'ala. In kari asali. In manusia. Doon sila. Kapag iman sa bundan. Doon sila. Apangakad. Sing syara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab amuyad tuing bunal. Amuyad tuing kasabunnalan. Mu'minina muwahhidin. Piarat saya nila in Allah Ta'ala simpagparat saya atulan hiatud sing kanabihan iwan karasulan. Nang hinunggali sila patuhan. Dahil hindi niyan nagtagna. Min Adam. Nagtagna. Daing hakapapanjari im manusia amuna in anakapu. Amuna in Adam iwan sin anakapu niya. Mga anakapu, ipapaingat yadto sin Allah Ta'ala in kari asali si manusia al-fitratul mustaqimah. Doon sila haagama sa bunal. Impuunan nila, amunin Adam alayhissalatu wassalam, panagnaan nila, al-fitratul mustaqimah. Doon sila haagama, mabuntul, agama yauning kaadilan niya. Dahil nga sa babian, mga anak ka po, lilinguntan yung kahalan na to, hamasa na to ini. Sabab nagginisan na, intunis si manusia yarya dunya. Bukun hat kalangan ni mataud tunis niya. Sambil pagtuhan, timaudin tunis si manusia. Mga anak ka po, balikan tanwin ayat, kanan nasu ummatan wahida. In kaaunan, in panagnaan si manusia, nagtutuhan sila tunggal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diha ayat ini, antara sin Adam iban sin Nuh alaihissalatu wassalam, doon sila kasabunnalan. Nahambuk sila pag-iman, nahambuk sila panauhid, nahambuk sila makadasara sin Tuhan, nahambuk sila pangadatan, nahambuk sila katan pakarajaan. Mahuli, firman sin Allah Ta'ala, Faba'asallahu nabiyin. Nagparain Allah Ta'ala kanabihan. Iwan karasulan. May tayad to. Sabab di matung na, naaon na, ihin panulangin nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lupahan nila na in panagnaan. Limahil na in pagkakupul nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limahil na in pagkasirik nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin pal sa baban yan, pal sa baban si syaitan dua. Si syaitan iblis, iwan ni syaitan manusia. Mga anak ka po, magtataod hamasa na to ini. Dahil nga sabab yan. Uuhon na to, injasad na to. Uuhon na to, inkabuhi na to, inyawalihan na to. Ay na to paibukon. Sin manusia nagkupul patuhan. Ay na to paibukon ha manusia minig nanay kuri dahil nga kabayaan sintuhan pakabayaan nila biya na sin Yahudi iban Nasara.
ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kanila rin diya dunya iwan adlaw akhirat. Piyarahan sila nabi iwan rasul. Maguno yan. Liursidun nasa ilat tauhid. Maghindu hamano siya manghinunggali pallahu subhanahu wa ta'ala. Mubashirin wa munzirin. Pakuya kunim mga sila bariman usog, ibang bariman babae, hinhinang marayaw riha dunya, intong bas niya sulwa hadlaw ka na ka na. Wa munzirin, iban magpahali, magpaanib mga sila nagkupur, hinhinang mangi diya dunya, intong bas ni hadlaw akhirat, apinal ka jahanam. Mga anak ka po. Yari kita niyo hamasa, nakumun impikilan sintao, nakumun impagibadat sintao, inwala da nakumun impagibadat nila, impikilan nila, amurain bariman usog, iwan bariman babae. Maita, wala sila miutas daing ha uunan, daing ha panagnaan original, ummatan wahida. Di sila muta sa pagtibuok kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, impanagnaan apo taniw Adam. Fitratun mustaqimah. Pag-agama sa bunad, panauhid sa bunad, pag-iman sa bunad, pagtaatiwan pag-ibadat sa bunad. Uy, may tayad to. Sabab miyagad sila hanaraak sintuhan maun kanila. Insumunod sinayad. Wa anzala ma'ahumul kitab. Kaya tulunan sila sinallahu ta'ala sulat. Sulat dahing hatuhan, harap panabi nila, dahing hanabi nila, harap maun kanila. Uno yan inhalawam sin sulat yan, bilhaq. Ampa sila makaagad hakasabunalan. Ampa sila makada kabayaan sintuhan. Bangkaw miya kada kasabunalan na kabayaan sintuhan. Masanyang inatay mo. Bang si manyang inatay mo, si manyang ingkatan, kabuhi mo, iwan kamatay mo. Imasa na to ni imasan niyang aming ka na naman sintaway kad simod. Aming kita sintao. Amin diungog sintao. Mga anak ka po, bang masanyang imbihad turagbos? Labi insanyang. Bang niya iagad inatulan, biyayta sintuhan hasulat deng mahasud si mahatinggi maun panabi ang panapya sa plag maun kanila. Mga kakasisin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bangin manu siya naghinang sulat, naghinang atulan, dahil nga taasan harap pababa. Inatulan niya tutiali nila, piag-isun-isunan nila, nakananam sila rayaw, lawi siya nindayaw.
Sin kitab daing Allah subhanahu wa ta'ala mimpihatod niya kanabihan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Piatulunan sila kitab. Imma sa nato amunan Quran. Imma sa sin Nabiullah Musa amunan Taurat. Imma sa sin Nabiullah Isa amunan Injil. Bilhaq. Inbaitan niya yan halaw miyan kasabundalan. Panagnaan na suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la rayba fi. In kitab Quran yan. Bang mo yan iamalan. Di kau malawom. Way halawm niya yan maghawal-hawal kau. Ingkatan halawm niya yan maiging paghawal-hawal mo. Mayta bilhaqqi walad. Yaun kau hakasabunnalan iwan nakaadilan. Ada puning kitaban tara mo iwan sintao, ikaw yung nagsulat, siya yung nagsulat, ipaghawal-hawal sayan. May yan dunan piyuning pikilan. Pikilan mo, pikilan nila, in Quran, bilhaq. La rayba fi, way kabakan mo maghawal-hawal kau, way kabakan mo magduwarwa kau, way kabakan mo, ing kabakan mo sadyayan, bilhaqqi walad. Ing kabakan mo runan, bang mo iagad, kasabundalan iwan kaadilan. Mga anak po, magkagunahan kita ni Hamasa na ito ini. Mayta, nagkaikit na yung tao. Nag-akal na yung tao. Hindi da mangaikit, hindi da magkaikit, hindi da mag-akal, bari iman usog, iwan bari iman babae. Mayta, di sila mutas. Di nila pabutasunin akal nila. Di nila pabutasunin pikilan nila. Di nila pabutasunin napsu nila, iwan sinsahwat nila, bilhaqqi walad. Hakasabunnalan, iwan hakaadilan, amura imbeta sintuhan hasulat ni. Taniyo mga anak po. Na. Liyahkuma bainan nas. Uno yanin halawm niya yan. Pamandu. Hakatan manusia. Pamandu hakatan manusia pag-agaran nila. Pag-agaran nila papagtuhan, pag-agaran nila panauhid, pag-agaran nila pag-ibadat, pag-agaran nila pagtaat, pag-agaran nila hapangadatan, pag-agaran nila hakatan pakaradyaan nila, suway-way ta sing kitab. Ano yan mga anak po? Naimasa na ito ini, magduruhon sa inyong pagkaikit. Magduruhon sa inyong pagtipo. Magduruhon sa iniin pag-anyaya. Hindi darumuhon. Gaman gumanapin kasabudnalan nila, in kaadilan nila, bari iman usog, iwan bari iman babae, sabab di sila muhong karayawan na pagkahi. Di sila rumaot karayawan na pagkahi. Inda uton nila karayawan, rahmatullahi wa ridwanullahi wa barakatun minallah. Daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Maita yadto. Tiyanto nila'y manusia, hikatan manusia, hinakura, hirayahan, himiskin, in sila katantanyan barhajat. Hinakura barhajat da. Hirayahan barhajat da.
Si miskin barhajat da. Harap nila pakainin barhajat yan. Tuway sila harap patuhanin hajatun. Na himarap manin hajat sintaw patang magakal. May pataurun niya na yung suko niya. Bangganta di tumaw din suko niya, kaon niya sambil bukon kaniya. Ampay bariman, niya makadasulat. Iagad man niya insulat kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pasanyangun siya sintuan hadunya. Iwan hadlaw akhirat. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, aun janji sintuhan kato tanyo. Bariman dahil timay masin janji ini. In bukon bariman, in jajagahan janji sintao. Aun balong na janji ka ako sinikuan nito. Na. Wu'udun rabbaniyah. Janji sintuhan. Paipon niya. Bangkaw magkahakad, tumay maun janji mo iwan sintao. Pagkahakad ito, din janji sintuhan, di kawakkalan. Ampay janji sintaw iwan tao, yan na nagakal na. Dahil nga mga janji kay mo sintuhan. Uduni astajib lakum. Paiman sinallahu ta'ala, ipon ko, barhajat kau kako, pangayo kau mari. Ay kau mangayo, pa'y siw-siw. Pangayo kau patuhan mo. Uduni astajib lakum. Sindum, iwan sinadlaw. Aula-aula sindum, natutug na yung tao, duara kuman kamu iwan sintuhan mo. Sayan Tuhan. Janji yaddo. In bari iman. Way na ngayo suhod pahisiw-siw. Diayrik niya. Sabab janji sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tiyanto niya. In janji sinallahu ta'ala. Way pag-akal. Tiyanto niya. In janji sintaw ibang taong mag-akal. Hindi da mangakal bari iman. Hikaruwa janji. Sintuhan, paipon niya. Fajkuruni ajkurukum. Panumtum kamuka ko parman sintuhan. Lawin tumtum ko kan. Unin hati niya. Pagjikir kau patuan mo sindum iban sinadlaw. Sin mahapon iban may naat. Injikir mo hambuok. Patawrong sintuhan. Ajkurukum. Nabangkaw rin naman patuhan na isiw na yun. Dahil nga sabihan, nagtumtumanin tao, iwan tao, nagkasakiting kaiwanan. Ang pentumtum sin tao patuhan, makauli sin sakit. Nalaw mo magtumtum na dya ko ho. Sabab tiyawag sin Allahu Ta'ala bariman. Ya ayyuhallazina amanu, udhkurullaha zikran kasira. Mabain tau sim mataun. Imbar iman damikyan mabada sila sim mataun. Sa kabayaan nila mataun dengan Tuhan. Tanyo mga anak po. Nayari kita niyo hamas sabihaon. Magtatao din pagguri si manusia. Magtatao din pagtipo si manusia. Hasabab sin. Tiyo-tiyo dakuman yung mga tuha syaitan. Di kakitaan. Iban tiyo-tiyo dakuman yung mga tuha syaitan pagkakitaan. Ing kamatauran ng lamukay na. Na
Firman sinallahu ta'ala, janji ka to taniw, fazkuruni. Pagjikir sadya kamu marika. Dito ingaton sin tao, unin jijikiran sin doom, unin jijikiran sin adlaw, unin lapal kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taniw yan mga. Imbari iman niya, ingat niya, kawan tagupat ka dyan. Tumud siya pa masjid, gumawa siya rin masjid. Ingkataan panaw niya, aun jikir. Ingkataan lingkod niya, aun jikir. Fadkuruni azkurukum. Janji, ikatu. La in syakartum la ajidannakum. Pagsyukur ko pa Tuhan, ay ikaw magsyukur pa tao. Bang kau rin maingat magsyukur pa Tuhan, di na ko maingat magsyukur pa tao. Na, janji sinallahu ta'ala, bang sadya kau nagsyukur marika ko, la ajidannakum, ganapan ko. Uy, yan. Bangaong karayawan mo, pangdihil ka. Tiyo, makapanggdihil ka. Nawang tiyo, makapanggdihil ka. Wala din na mataon. Inbukon bari iman. Tiyo, di na makapanggdihil. Mataon, di na makapanggdihil. Ano yan, mga anak ka po? Janji sinallahu ta'ala. Bang mo piyag sukurin dihil ko kay mo ununo na dirihilan. Piyakay mo pakabayaan sin Tuhan. Piyag murabbal mo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala saan kaya ragdagan, wala saan kaya maynusan. Tumagawa, la ajidannakum parman sin Allah ta'ala, ganapan na mo saya. Na, mataod dito sadya. Unuin agi ka to taniusin hamu mag-iibadat patuhan. Masub siya marayaw, bagay niya marayaw, matibot siya marayaw, banta niya mangi. Kunu ma Allah. Ayaw kita niyo mutas dengan kabayaan sin Tuhan. Bang kau mutas sa kabayaan sin Tuhan mo, ipon kau sin napsu mo, ipon kau sin syahwat mo, ipon kau sin pikilan mo, ipon kau sin piyag-isunan mo iwan sin sila. Bukod na kau ipon sin Tuhan, sabab di mo akarunin kabayaan niya. Kunu ma Allah. Ay kita niyo mutas din nga kabayaan sin Tuhan. Bangkitan niyo, mutas sa kabayaan sin Tuhan. Palihalaon kita niyo. Ayaran kita niyo, hakatan pakaradyaan na to. Hari kita niyo makakaus magayad. Hari kita niyo makakaus magpalihala. Amura impagayad, amura impabalihala sin Tuhan. Ayaw sadya kita niyo mutas di nga kabayaan niya. Aula-aula hamasa na to ini. Inna kauna imbuno. Musil sa hambuk-hambuk na magbuwa. Biyahon to anim buno. Pasik makaminsan, maruang gatos. Biyahon magbuno. Yat tuhakan layo, abutan ko simpung. Mga anak ka po. Allah subhanahu wa ta'ala, janji niya. Bangkitan niyo uri mutas dengan kabayaan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, palihalaun niya. In nagtatag-ipon kaniya. Magkarunahan na kita niyo mga anak ka po. Pamalihala sin Allah subhanahu wa ta'ala.
In ayat, liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fih. Nagsimpak ni manusia. Aun na nagkupur, aun na nagparat saya patuha. Sakawa, amasa na tuinin sa taud-taud nagkupur. Tiyo-tiyo da in nagparat saya. Na, bangaon na piyagsimpakan si manusia, tungod pakabayaan sintuhan, papag-iman, papanauhin, papagtaat, papag-ibadat, papangadatan, pakatan, pakaradyaan, di manjarihi agso patao. Subay rain manghukom kaniya yan, maglilay kaniya yan, amurin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di manjari manud sudo ni nakal. Di manjari manud sudo ni pikilan. Taka pikilan kaniya-kaniya. Taka akal kaniya-kaniya. Sa inakal nila, iwan sin pikilan nila, pakadtuon nila, unuin biya sintuhan, biya dinin maghalulay, biya dinin madto pakasabunalan, biya dinin makadakaadilan. Parudduhu ilallah. Agsuad niura pakawayaan sintuhan. In kuntum tu'minuna billahi wa rasul. Bang kamu matan nagpaparat saya patuhan iwan panaraak niya. Mga anak po, aun biyay takato taniusim mga sila nakauna. Unin biyay ta, labay rin nga pangasubo. Naasubuin Rasul sallallahu sallam, ahabbun nasi ilallah. Hisim manusia kalasahan sintuhan. Mahangin magpangasubo sin pangasubuin. Hisiu imanu siya yari pa siya dunya, kalasahan na siya sintuhan. Ampabang siya kalasahan sintuhan, kakausan sintuhan, palasahun kaning katan pia panjari. Ampabang manusia sadya imalasakan niya, siya kalasahan sintuhan, amin manusia nagwag-wag malasakan niya, mahinang niya bantara kabuhi, mahinang niya rabantahad law susungo. Uy, may ta, sinaglasa sila. Sabab, wala duning kabayaan sintuhan, naglasa sila hakabayaan nila. Ano yan mga tuan? Dahil nga sabab yan nagsimpak, aun nakupur, aun nagbariman. Na, yan to mga tuan. Unin jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In manusia kalasahan sentuhan dia dunya. Anfa'ahum linnas. Amin makarihil siya kamumpaatan papagkahin niya manusia. Bukun makarihil siya kamudaratan. Pagkay niya manusia, yung sungkumangi, sa maparayaw niya. Bukon niya paninggaran. Bukon niya ka na paningi. Sa tabangan niya, bang man yaon makaigding hamangi, makadto siya pamarayaw. Amo yanin agama. Amo yan imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papasinguran ka to tanin. Bukon gana paningi niya dubul ngi. Sakawa tabangan mo namang hindua. Amin di na siya rumaa.
duaahan mo na siya. Indua mo sarak ka. Wa ikaw nakasarak kasin kaniya, nakasarak ka kaurua dayaw kasuddahan, janji kay mo sintuhan, di niya balubalaw ng janji. Duway na siya na ngayo dua, kaya pangayuan mo. Tayo maun sintuhan ni Bandi, nakataabit ka, napakay mo yung kabayaan sintuhan, pakabayaan sintuhan, bukon napakay mo, pakabayaan mo, iban kabayaan niya. Mga anak ka po, magkarunahan kita niyo, kabayaan sintuhan, bukon kabayaan na to. May tayad to. Sabab impini kato tanyo sintuhan amunad tuin complete, iban perfect. Ang paimpini na to, yadto, amunad tuing kulang, amunad tuin wayroon karayawan. Samantara, yawn aung pipi, sintuhan mi, kausing kabayaan mo, misan biyahang lo, pimpini, muway karayawan, in mataud karayawan, in lungbus sing karayawan, karayawan dunya, yawan karayawan hadlaw akhirat, amuna in pini kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayan mga tuan. Na hamasan na to ini. Nagjuriin tao. Naginggitin tao. Bukon na magdihil kamumpaatan hat tao, tiutuin kamumpaatan nila. Ano yan mga tuan? Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mo asya patuhan utuhan ko. Bangkaw rin mag-amal ka ako. Di ako magparulit sinhinang si mga tao yaon. Duaahan ko sila. Di na ako mamausi kanila. Sabi pangati nila yaong marayaw. Illam takun alayya ghadab. Bang mo ako utuhan kuri pagamahan. Di na ako mamaus kanila. Sa duaan ko na sila, tuyuan ko sila hinduan, bang di dumayaw masa nila ini, kalu-kaluin anak kapo nila. Ayan tuan. Maita rahmatan lil alamin. Amuad tu ini pasangun ka tu taniu kawan tagupat kajamin rahmah. Uno yan, hipagsusud sulga dunya, hipagsusud sulga adlaw akhirat in rahmah. In nagdararahad tu kawan tagupat kajam, bariman usug, ibang bariman babay. Dahil nga sabihan, ano pa ulinnas? Makarihir siya karayawan hamanu siya. Maita, piyakay niya in kabayaan sin Tuhan, bukunin piyakay niya kabayaan sin napsu niya, kabayaan sin akal niya, kabayaan sin kagisunisunan nila. In sumunod na asuwin nabi, ahabbul a'malilallah. Piya nga suna ka na tao. Piya nga sububihaw hinangda. In tao hinangda. Ya Rasulullah, unuin sa rayaw-rayaw amal, wang mo amalan, kalasahan kau sintuhan. Tayo ko yung mga tuan, sa luhay-luhay. Sa kiyaunitan ng tao, may hapaan sin syaitan, dumadlaw. Syaitan di pagkakitaan. Syaitan kikita. Uno yan in jawab, sururun, tudukhiluhu ala muslim. Inhinang bang mumahinang kakuyakan kau sintuhan, kalasahan kau riya dunya sambil padlaw akhirat, kakuyakan mapasud mo palawom jantung sin pagkahimo. Bukun astul, bukun dukan. Nagibadat kau, nagibadat siya. Napakuyag mo siya.
Al-hasanatu ba'dal hasanah. Karayawan, ganapan karayawan. Ano yan mga anak po? Bukon karayawan, pag-ubusing karayawan, ganapan pagtakabur, ganapan pagriya, ganapan pagsuma. Al-hasanatu ba'dal hasanah. Karayawan, ganapan karayawan. Napakuyag, misan dakuman kuyag. Nasususa, pagdungog simbisara mo na iging kasusahan. Ayan tuhan, tururun, tudkhiluhu ala muslim. Karayawan, kakuyagan, napakuyag mo yung pangatayan simpagkan. Biyaon ko, napasusa kulong. Magnamasap, napasusa yung pagkay nakiuyakan. Ano yan mga tuwan? Hikarua, taturudoan hujuan. Hinang, kakuyakan sintuan amalan mo, tauhiya hapdi. Napaig mo yung hapdi niya, tauiuhaw na painom mo, tauhiya hapdi na pakaon mo. Nakahinang kau sininang kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At imut taam. Pagpasaw kau, pagpajamu kau. Ayan mga tuwan. Aw takdian hudainan. Tao matao din hajat niya. Nakautang siya, di na siya makapamayad. Aw rejeki mo. Napakuyag mulong mo ako ning bahala. Bayaran. Aw taksipu anhu kurbatan. At tawa-tao na sususa, napaig mo yung kasusahan. Mura-murahan mga anak po. Way pagsulangan. Apabila miyarad, hapal man sintuhan, iban hahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tub-tub na rin to, mura-murahan. Magsama-sama kita niyo magbalik, pagkabayaan sintuhan. Magsama-sama kita niyo, mamaugbog ising kabayaan sintuhan, palman sin Allah Ta'ala iman hadis sin Rasul. Wa man yuti'illah wa rasulah, fakad pada fawzan azima. Siyusin magtaat patuhan. Iban parasulnya, sabunal-bunal tuod, magparuntungan sila dunya, iban magparuntungan sila hadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.